Shalom Horas Tuita Uria AKBP Dison Au Namargoar Embron Tapu Bolon Imana Naeng Manjahaon Ayat Almana AKBP Ganupari atau Arian di Bagasan Sadarion atau tepat di hari ini di hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025. Arong Madison ayat ni sejahota atau ayat bacaan na ima sia na tersurat di Podotolu ayat 10 sada sangonon ma pandok na tajahaon ma ale anaha say unang toison pangajaran ni Jehovah jala unang agit kon pisang-pisang na. Ayat bacaan terjemahan bahasa Indonesia Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ima sakna ayat bacaan atau ayat neng sejauta di Bagasan Sadarion lanjut meita tu lagu neng si endeota ima sien buku ende 229 ayat 2 atami ale tuaku. Satu tong lomoro anak mida pangajarani nani leoni jaoba ngabesi oloani ido songon ana dengga nadi lambung ai kape Sairamos totong ibana naso olo malos den. Ima sakna ngata tabegeon ayat neng sejauta dot lagu neng sendiota di Bagasan Sadariom di hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 di Almanak Ganupari di Tasudi. Salam orasma, salam sehat, molatih di Tuhan, molatih di hita. Unang lupa kita martangiang. Semoga kita selalu sehat, selalu penuh sukacita. Tuhan memberkati. Haleluya, amin.